Kaseng history boy kalau penpau ke jeng ngolungo ya ke jeng kersan jeng kikat te ni li kisnong ka bedi ba ke jeng man simti biang ura jaban ma ke bu edisi jeng ka district mar ke juga por project director jeng ke DRDA kaseng ka ong bagani ke jeng le ka pen kenya ki service rule ban lada la shipun kriya kam kat baman kam ta i ban bu ke ta ke service rule le la shulong bu thau kai tak man to ya no ri nu la ka le juga kaseng ka ong kersan ura jaban ma le ne yu ba kharsan di macam dia kam ni ya ke dulu service rule jeng soka di ban bu denti nama kedai kaan bomle ini negeri seni kuno ba negeri seni kuno ba in scrap no ini ka service rule nomor kam chen dari kam hak kat kum ka bidai ka service rule in apa janja iki obsala ne iki dulu department ha di pun ki jongi ya bakin trade ha akono bertahan ini ki lawan tak seperti badan sarkar maka bakin singkian dikit nama ning kuak su bagi ofsar kin jemut ban tre kam menteri kam ka hap ke berkat do bakum do benne ya kene ke di transfer jingi kirim basnom jong ka omsling bat ka boda dia bonong mau kerja permohonan guru bala yarap kisnong ithawno kedai napedeng jong driu tu kisnong jong ka omsling di bala don menit bantersan jauh raja Brahma le bai sentil ngasu pentil tiba don koi kisnom kabal khat sibo hadu khatwi sinam mentang kim yo aje yarap ni kim yo ta skim NRJS du mentang ki yo tang skim SRWP bat kui skim sentral ki badalong mbasnom lanen long video mana ro dia baik kat tunggang kemudian juga sentral. Jadi ini